iyo utaje guterana uburi hehe iyo utaje guterana uburi hehe iyo utaje guterana uburi hehe Bwana sifiwe kora kuri mugenzi wa mugere ngo si utaje guterana uburi hehe ni wasinzira umukoreho mubwire iyo utaje guterana ubagiye oya mubwire iyo utaje guterana uba wagiye hehe iyo utaje guterana batangaje umunsi w'amateraniro uba wagiye he uri kumwe nande uri kumwe nande wa muntu uri kumwe nande uba wagiye he uri iyo dusoma Bwana sifiwe tuba turimo tugaburira amahame twashizeho y'agakiza iyo dusoma ijambo ry'Imana tuba turimo tubikira ibyanditswe muri twebwe bizabasha kuturinda gucumura ku Mana nabika ijambo ry'Imana mu mutima wanje kugira ngo ntagucumura haleluya haleluya Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe karibu rero mvuga Ushewe samusanga ai aruhu kumutima ai aruhu samusanga ai aruhu kumutima aruhu kumutima aruhu kumutima ai aruhu kumutima ai Bwana sifiwe Ideja kuri piano Moses ataduharisha kuri piano wakoreho mastering Bwana sifiwe tugiye kuganira ijambo ry'Imana haleluya amen tuzamura Imana ibiganza niba turi kumwe haleluya Bwana sifiwe ego ndashimira Imana kuba hano muri kino giterane nkuko Kofi yabivuze nari nsa n'ubivuyemo kabisa byari byarangiye neza kandi bwari ubwoba sinzi amenye no kuyubwoba ndi umusinzira ariko Imana nyine iraturoyobora dushika amahoro Imana bikoze nihabwa icubahiro mbahaye kazi twaje tuje kuririmba ntabwo twari tuzi ko dushobora kubona kano kajye keza ko kuvuga ijambo ry'Imana ariko turabisanganwe amen umwanya wose turabiteguranywe twanabisigira amavuta kugira ngo tubikore ubwo no kuvuga ngo tugana n'intwaro zose sinzi abona ariko mbwira ubushize tugira intwaro nishi zo gukoresha mu murimo w'Imana amen so turirimba hazabigeye uririmba ukabona bisa n'ibiyagiye nko kugora tugira ama strategy nk'ibihumbi dufite intwaro nka 50 zo gukoresha gusa mu gitaramo zanga zakunda dufite uburyo zanga zakunda urumva Imana tu Bwana sifiwe zanga zakunda dufite izo ntwaro kuko twaziyawe n'umwuka w'Imana amen sizo twihasa ubuhanga bwacu oya ntabwo twishingikirije ubuhanga tuba twishingikirije imbaraga z'umwuka w'Imana Bwana sifiwe ndashimira Imana rero kubw'uyu mwanya mwiza muduhaye Imana ibaho umugisha ndashimira Imana kubw'umupfakazi wahagarikiye reka mvuge ko ari umupfakazi kuko nubone nibyo yigeze kunkorera ikintu ndatangara Bwana sifiwe izi mpamvu mvuze gutyo ntangijanye ijambo ry'umupfakazi twiganye Bibiliya uriya mama twiganye Bibiliya none ngo turangize nza nibuka ukwezi kwa mbere nishura amafaranga yo kwiga niwe wayanishuriye ukwezi kwa mbere kandi ngo ndangize igitangaje isuko yayishuye igitangaje n'uburyo yayishuyemo noneho twari tuba ahantu hasa n'ahagize cyane harimo esheri haciriritse kabisa noneho ngo turangize bakaza abishuye amafaranga nimushira amaboko hejuru bagashira amaboko hejuru cege nari ntarishura
kandi nari ntarayabona so kubera ko nari nyafite nari ntarayabona ngo turangize umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi ngira ngo wa gatatu iwe yaramaze kwishura ngo arangize abona ndasohotse kuko nyina yari ishuri bari kubasohora nyine batarishe mukaje kuganira n'umudirecteur hanze akababwira ati abatarishe uzoriha ryari twumve nimba hari icizere cyo kuzagira ukomeze wige abona ndasohotse ngo nangize ninjiye arambaza ngo se ngo wishuye sinavuga ndamwihorera kumuri byo situation arambajije ndamwihorera bien umunyeshuri wiga bibiri unangize kumwihorera ndagena ndicara unangize kwicara turize turarangije turangize buci ndaza tegereza ko umudirecteur azaga ngo aje kandi gusaka kubaza amafaranga aje mbona noneho bavuga ngo abatarishura mpita nanje mpaguruka ngo ndangize sose nshitse hanze barambwira ngo wewe ngo warishuye nari narishuye ngo narishuye ninde wagwa amafaranga nzakubwira nyuma ngo nje kubaririza sanga niwe wampaye amafaranga wanyishuriye ibaza umuntu yarambaje ndamwihorera kandi ntiyarafite nawe uburyo twese twari tumeze gutyo ngo rangize anishurira muri iyo situation imeze gutyo bwana sifiwe Imana imuhumugisha naramubwiye ngo ico kintu nzocitura inshuri ibihumbi nzoza nkivugaho duhuriye hose bwana sifiwe kandi yari amafaranga menshi ariko inzavuga ngo umva nabaye reconnaissance ku buryo budasanzwe narakizirikanye tekereza umuntu nasuzuguye kuko naramusuzuguye umuntu wamvugishije mpita ngendicara ndamwihorera tuvuga ati umuntu yakoresha ubutwari budasanzwe bwana sifiwe Imana iguhumugisha Imana ikugirire neza ico kintu nzacitura zacitura kandi uko biri kose ndibaza ko maze kugeza nka 50% sizindi 50% tuzazikomerezaho reka tuganire ijambo ry'Imana bwana sifiwe ntabwo ndi bukoresha umwanya muremure ndakoresha umwanya mutoya ariko nyine tuganire ijambo ry'Imana suko yeme turi kumwe dusome muri Yobu some Yobu wantanze kuhagera yadufasha gusoma Yobu ibice 31 umurongo wa mbere ibice 31 umurongo wa mbere muri Yobu yes 31 umurongo wa mbere 31 umurongo wa mbere yes umurongo wa mbere nasezeranye n'amaso yanje none se nabasha nte kwifuza umukobwa subiramo kandi nasezeranye n'amaso yanje none se nabasha nte kwifuza umukobwa ufite igiswahili nadusomere ufite igiswahili Nilifanya agano na macho yangu basi naweza kumwangalia nawezaje kumwangalia msichana Imigani 3 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6 Imigani 3 5 kugeza kuri 6 5 kugeza kuri 6 yes Imigani 3 5 wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose wakwishingikiriza ku buhanga bwawe yes uhora wemera mu migendere yawe yose nawe azaja akuyobora inzira unyuramo amen turangirize mu rwandiko Paul yandikiye abaroma igice ni 18 umurongo wa 35 reka tuhasome ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo
mbese ni amakuba n'ibyago ni ukurenganywa cyangwa n'inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga n'inkota, kuko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama zimbagwa. Oya, ahubwo muri byose turushwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose kitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Turaguhimbaje Kristo Yesu nyiringabo. Ezoloria deva atoloberia dishikandarago. Elari zala fomerarie andolori zala kotanderavo. Uro kwizerwa ibihe byose mwami. Uri hano Yesu Kristo muganire n'ubwoko bwawe. Uri hano mwami ngongoro Imana muri kino kibanza. Iyi atmosphere yuzura ubwiza bwawe, iyi atmosphere yuzura ubushobozi bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Niwe duhanze amaso, niwe twizera muri byose, mu izina rya Yesu tubisenze. Amen. Bwana sifiwe. Bakimbwira kuganira ijambo ry'Imana iri joro ry'uyu munsi, nkuko Imana yampaye ijambo. Haleluya. Yampaye ijambo rivuga ngo ihame ry'agakiza, kugira ihame ry'agakiza, kugira ihame ry'agakiza. Bwana sifiwe. Kugira gutunga ihame ry'agakiza, ihame ry'agakiza. Iri jambo narihawe igihe nariko ntekereza, hazabige bakubwira amakuru y'abakozi b'Imana bagiye bava mu rugendo bakaruvamo batarapfa, bagacika intege, ugasanga batangiye iby'Imana neza, ariko barangiza kugera iriya ugasanga bataye inzira. Bwana sifiwe. Kandi abo ni abantu basenze cyane, abo ni abantu bizeraga Imana cyane, abo ni abantu babanjirije abandi, bavuze ijambo ry'Imana bararivuga mu gihe cyabo, bakorera Imana neza, ariko bamara kugera iriya imbere ugasanga baracogoye, imbaraga zarabashiranye, ugasanga bagiye mu bindi bintu. Ngo nangize ndatekereza ngo ese ndacyafite imyaka itaragera 30, ngo mara kubitekereza mbona wenda uko biri kose sinzava mu isi ntarageza imyaka 60 cyangwa 70. Ese ico gihe nzoba ngifite kwizera Imana muri jewe? Ni kiye kintu conshorera kikazangeza mu myaka y'izabukuru, kikazangeza mu myaka 60, kikazangeza mu myaka 70 cyangwa si 100, kicizera Imana, ngisenga Imana, nkiciringiye Imana? Ni izihe mbaraga zizashoboza muri urwo rugendo? Ni izihe mbaraga zizankura mu myaka 20 zikangeza mu myaka 40? Imbaraga za gisore ikabasha kuzinyohwa, zinyereka ibyisi, zikanyereka irari ry'isi, zikanyereka ibintu byose bikubasha kubindinda. Ni izihe mbaraga nzishingikiriza mu buzima bwanje zizashorera zikabasha kongeza muri ico gihe cy'iyo myaka? Ko gusenga abo nabo basengaga, ko kuganira ijambo ry'Imana abo nabo baganiraga ijambo ry'Imana, ko gusoma basomaga, ko bararaga amajoro bataramye. Ni izihe mbaraga zandinda, zikandinda icyaha kibasha kungusha kikamvana mu by'Imana? Ni izihe mbaraga ushobora gukoresha? Bwana sifiwe. Bwana tukufu. Turi kumwe cyane. ngo ndangize umwuka w'Imana mpishurira ijambo, arambwira ngo nta kindi, ni ihame ry'agakiza. Kandi iryo hame ni ihame rifite imfungurwa, rifite ibyo kurya. Ni ihame umuntu agira, yarangiza kurigira akarigaburira, akarihereza ibyo kurya, akabasha kurikuza, akabasha kuriintunga mubiri, rigakura, rikagukomeza, rikaguha gushikama mu nzira urimo. Ihame ry'agakiza. Bwana sifiwe. Ubushize nashuriwe ijambo ry'Imana, Imana yampishuriye ko, Bwana sifiwe, hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo turasenga ntitwumvigwe, ngo kubera kuko dusenga nabi. Nza gusanga icisha abakristo
ntabwo ari ukudasenga icisha abakristo, ntabwo ari ukudasoma ijambo ry'Imana icisha abakristo, ntabwo ari ukutegera Imana, ahubwo icisha abakristo ni indiscipline mu buzima bwabo bw'umwuka, ni indiscipline muri culte personnelle yabo, indiscipline kubera ko batagira umupango w'amasengesho yabo, kubera ko batagira umupango wo gusoma ijambo ry'Imana, kubera ko batagira urutonde, batagira discipline, batapanze ibintu byabo. Ejo aba mu bubyutse, ejo akabivamo, ejo aba mu bubyutse, ejo akabivamo, ejo aba mu bubyutse, ejo akabivamo, kubera ko nta gihe cyiwe yashizeho cyo gusenga Imana, nta gihe yashizeho cyo gusoma ijambo ry'Imana. Kubera iyo mpamvu arindira gusa ko igihe umwuka w'Imana azabasha kumushoboza. Alors que Bwana sifiwe, birakenewe ko tugira discipline muri culte personnelle. Birakenewe ko tugira discipline. Bwana sifiwe. Daniel ngo yagaza asenga, amaze kumva amakuru y'umwami, ngo yaragiye ngo aja mu cyumba ciwe, ngo arangeze kuja mu cyumba ciwe, ngo akingura amadirisha ngo yerekeye ngo Yerusalemu, ngo arangeze akingura amadirisha ngo yerekeye Yerusalemu, ngo asenga, ngo asenga 3 ku munsi, ngo kuko yari asanzwe abikora. Ko mutaye muvuga cyane kuko yari asanzwe abikora. Il avait discipline, yari afite discipline mu buzima bwiwe bwo gusenga, akavuga ngo ndasenga mu gitondo, ndasenga saa sita, ndasenga ku mugoroba. Apana kuvuga ngo ni imihango ya giporoti, oya, si imihango y'abaprotesta, oya, ahubwo ibaza uyu munsi dukwiyeho kirite muri kadesi, tukavuga ngo dimanche tudusenga tuduhura twese igihe umwuka w'Imana yabiduhatiye. Ko murategeza kwitika ntajya uhagarara, twaba tugifite kanisa aho kujya dupanga amateraniro ya dimanche, niko ugomba gupanga amateraniro yawe wewe bwite. Ihame naravuze ngo nzasenga aya masaha, wone Daniel naravuze ngo buri gitondo uko mzusunzo nzasenga saa sita muri pause y'akazi. Ntabwo uri surcharge kuruta Daniel, ntabwo uri surcharge, ntabwo uri occupé, ntabwo uri busy gusumba Daniel, ntabwo uri busy gusumba Daniel. Ariko yari afite discipline mu buzima bwiwe. Je dois prier 3 fois par jour. Kaja gusenga mu gitondo, ngasenga saa sita, ngasenga ku mugoroba. Mu gitondo nayo masengesho aratuza Daniel, nayo masengesho aratuza Daniel. Ntibagiraga amateraniro, yaratunzwe na discipline y'amasengesho yiwe bwite. Hallelujah! Bwana sifiwe. Yaratunzwe na discipline yashizeho, umupango yashizeho iwe bwite. Zaje mbigenza gutya. Ihame ry'agakiza mu gihe twinjira ihuduma, mu gihe umwuka w'Imana yabivuze, ndakurahiriye hari ijwi ry'Imana rizoceceka, hari ijwi ry'Imana rizaceceka. Nimba dutunzwe n'amasengesho bikorane, nimba dutunzwe n'amasengesho yo mu materaniro, ndakurahiriye tuzagaza imyaka 40 ukicizera kofi. Hanyaka 40 usokeza, ndagusezereye ngukuye mu rugendo uyu munsi, kandi nguhanuriye ndahumirije, ntabwo uzokeza imyaka 40 ukicizera Imana. Niba utunzwe n'aya niba aranga yakugize, utarashaho discipline yawe, utafite ihame ryawe ry'amasengesho yawe bwite, ntabwo uzakomeza. Ndagusezereye. Hallelujah! Bwana sifiwe. Ihame ry'agakiza. Yo tasi n'imbaraga kuko Bwana sifiwe. Urana hanga ko mutamwikiriza Bwana sifiwe. Ko mutamwikiriza Bwana sifiwe. Turuzi ko twese Imana irahari ngo turinde, Imana irahari ngo tugwandirire, Imana irahari ngo basha kuturinda inzira zose dushaka kunyuramo z'ibyaha n'ibiki. Irahari Bwana sifiwe. Ariko hakenewe uruhare rwawe personnel, hakenewe ihame ryawe wewe bwite, hakenewe ihame ryawe wowe bwite. Yobu yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yanje, nagiranye isezerano n'amaso yanje, nimefanya agano na macho yangu, nagize isezerano n'amaso yanje. Kurumva iryo jambo? Ko muri iryo jambo nakuranye isezerano, nakuranye amasezerano n'amaso yanje. Kubera iyo mpamvu sinshobora habe no kwifuza, sinshobora. Kandi ibindi byavuye ku mbaraga, byavuye ku ihame ryiwe. Naravuze ngo wavuze gute? Niki warahiye? Niriye sezerano wagize, Bwana sifiwe. Turi mu giterane cy'abafakazi. Niriye sezerano wagize wa mama we, wa mubyeyi we, niriye sezerano wagize mu buzima bwawe rikurinda icyaha. Niriye sezerano wagize, wasezeranye gute n'amaso yawe?
wasezeranye gute n'umubiri wawe, wasezeranye gute na moyen financier yawe, wasezeranye gute n'ubuzima bwawe, wasezeranye gute, wavuze gute, washize wihiye hame, washize wiriye hame. Ntabwo ari ngo umwuka w'Imana asa washize wiriye hame. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, ngo uharire Uwiteka imigambi yawe yose, ngo nawe azayisohoza, azayishitsa. Washize wiyiye migambi, ni iyihe migambi Imana izosohoza? Ni iyihe migambi Imana izoza ikugambirire? Nirangiza yongere kandi nagushikirize amasezerano icyo wagambiriye. Utegeza gushira wihame, urangiza gushira wihame ukabwira Imana ngo nigi jambo nyamasomye nabwira ngo Bwana sifiwe, ngo twe kwishingikiriza ku mbaraga zacu. Warangiza kuvuga ngo Mana iyi migambi ishizeho, mvuze ko ntazosambana jamais, nzarinda nsaza ndasambanye. Iyi migambi ishizeho Mana ubasha kunshoboza, unje imbere jewe nyine sinshoboye, ariko ukabanza ugashira wihame, warangiza ukarisabira support ku Mana, ukabwira Imana ngo Mana sinshoboye. Bwana sifiwe. Apana ngo Imana izi kugambirire nirangize gusoreza. No, c'est pas biblique. Ntabwo ari ijambo ry'Imana, suko ijambo ry'Imana rivuga. Suko ijambo ry'Imana rivuga. Suko ijambo ry'Imana rivuga. Ihame, ugomba kugira ihame ry'agakiza. Niri ihame washize mu buzima bwawe. Haleluya. Niri ihame washizeho, niri ihame washizeho. Wa musore we niri ihame washizeho uri kurindi cyaha. Niri hame washizeho, niri hame nure ruzitiro, nirwo ruzitiro rw'ibyaha. Ihame nirwo ruzitiro rw'ibyaha. Ntabwo ari amasengesho ava yuko usenga. Ihame nirwo ruzitiro rw'ibyaha. Wosenguka besha, wosenguka gera gute, ariko ihame washizeho. Iyo uryongereho rero byabyo nababwiye ari byo amasengesho. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Amasenge ushira wihame, warangiza ukarigaburira, ukarihereza ibyo kurya, aryo masengesho. Ukaba mu masengesho ugasenga Imana. Bwana sifiwe. Ya masengesho agenda gukomereza rya hame ryawe, ukazabasha kurishitsa neza. Byo kurya bya kabiri ni amateraniro yera. Amateraniro, guterana kwabera b'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwe kwibagirwa, mwe kwirengagiza guterana, kuko ngo babyirengagije bagize gute, bararimbutse. Nkunda kuvuga ko Bwana sifiwe, urana cyage twaje amateraniro, nzatekereza ko nimba hariho imyobo yo kurimbuka 1000, umunsi gusa umwe wateranye, nuko ngo basimze umwobo umwe cyangwa 2. Ukongera iminsi y'amateraniro yawe, ni kugenda usimbuka ya myobo yo kurimbuka. Ese ko murumvise? Bwana sifiwe. Yego turaganira ijambo ry'Imana. Kandi ngira haleluya zikeye. Uko ugenda uterana, uko wongera iminsi yawe y'amateraniro, Bwana sifiwe, ni kugenda usimuka ibinogo, ama consequence yandi yose ashobora gutuma ashobora kukugusha akakujana mu byaha. Ni kugenda uyasimbuka, ukongera iminsi yawe y'amateraniro. Mwe kwirengagiza guterana, kuko ababyirengagije, ababyibagiwe bagize gute, bararimbutse. Guterana sukubusa, guterana sukubusa. Iyo utaje guterana uburi hehe? Iyo utaje guterana uburi hehe? Bwana sifiwe. Kora kuri mugenzi wa mugere ngo se utaje guterana uburi hehe? Ni wasinzira umukoreho, mubwire iyo utaje guterana wagiye. Oya mubwire iyo utaje guterana uba wagiye hehe? Iyo utaje guterana batangaje umunsi w'amateraniro uba wagiye he? Uri kumwe nande wa muntu, uri kumwe nande wagiye he? Buri iyo wiriwe kuri telefone yawe, abandi bagiye mu materaniro ukirwa kuri ubu wareba iki? Iyo wiriwe kuri iyo call wahozeho, iyo appel wahozeho, ubu waganira ibiki? Uri kuki utaje mu materaniro? Batangaje iminsi y'amateraniro, uri kuki? Tuzamuri Imana ibiganza. Haleluya. Bwana sifiwe. Uri kuki ibyo kurya bigaburira rya hame washizeho, no guterana. Pana ngura mugenda ngo jewe naravuze ngo sinzosambana, ukaza wiri kumuhira waho ucata. Ngo naravuze ngo sinzo abandi bagiye guterana, abandi ko barasenga banezerewe, basa umuriro wasa amadayimoni y'ubusambanyi yabahunza, amadayimoni y'ubwibyo, amadayimoni yo kubesha. Amateraniro muzi ibintu bizabekimukira, muzi imyuka idukurwaho mu materaniro.
nurangiza ngo washize wihame gusa ngo waravuze ngo sinzogera gutya uzo bishobozwa niki udaterana utaza mu materaniro uje gusohoza n'izihe mbaraga udaterana Bwana sifiwe Kariyele la zande byo kujya bya gatatu no gusoma ijambo ry'Imana Dawudi yaravuze ngo nabika ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho nabika ijambo ry'Imana mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho ico wabikiye mu mutima wawe nico kikurinda ibyaha nico kigukomereza urugendo ico wabikiye mu mutima wawe nta kindi cyarinze Yesu Kristo kudacumura ngo aramye Satani wa munsi avuye amasengesho y'iminsi 40 ntabwo yateye haleluya ngo ahunge ntabwo yapfukanye ngo asenge oya namba yaramubwiye ngo haranditswe ngo Bwana sifiwe yaramubwiye ngo haranditswe ngo kudasoma kwisha abantu benshi kudasoma gusenya ingo nishi kudasoma gutandukanyije abantu benshi bari inshuti kudasoma kubera kutaba mature mu by'Imana kandi maturity tuyikura mu gusoma ijambo ry'Imana iyo dusoma ijambo ry'Imana nico kiduhindura amacuwa niko cyo kiduhindura mature nico kiduhindura abantu bakuze mu by'umwuka w'Imana mu by'urugendo rw'Imana iyo dusoma Bwana sifiwe tuba turimo tugaburira amahame twashizeho y'agakiza iyo dusoma ijambo ry'Imana tuba turimo tubikira ibyanditswe muri twebwe bizabasha kuturinda gucumura ku Mana nabika ijambo ry'Imana mu mutima wanje kugira ngo ntagucumura haleluya Bwana sifiwe nabika ijambo ry'Imana mu mutima wanje kugira ngo ntagucumuraho ijambo ry'Imana wabike muri wowe niryo rizabasha kukurinda gucumura ku Mana ijambo ry'Imana wabikiye umutima wawe haranditswe ngo ndazi Bwana sifiwe izo mugore numvisha atanga ubuhamya aravuga ngo amaze gusamana avuga ubutumwa benshi bavuga iby'ubuntu bwa Kristo barabuyobeje babwita sinzi uko babwise binatewe no kuvuga ngo n'ubuntu yatanze ubuhamya budasanzwe aravuga ngo bamwereka ko nta cyaha kibirimo nta kibazo kibirimo kubera kutabikira ijambo ry'Imana mu mutima we uko nuko kutabikira ijambo ry'Imana mu mutima we immaturité spirituelle kandi iyo ngiyo maturité spirituelle tuyikura mu gusoma ijambo ry'Imana mu gusoma ibyanditswe bijera iyo udasoma Bwana sifiwe iyo udasoma ijambo ry'Imana uri mu nzira yo kurimbuka ubahagana mu irimbukiro uroroshe kubesheka uroroshe guhendeka nimba mwamwumva neza ko ndabwira abapfakazi ko ndabwira abanyiri igiterane Bwana sifiwe niko neza philosophique manimba iryo jambo ribaho muri buryo bwa France sinzi Bwana sifiwe icyanyuma ngiye kuvuga nindangiza nyicare icyanyuma ni inshuti nziza ibyo kujya ugaburira ihame ry'agakiza ni inshuti nziza ugendana nande mbwira wo mugendana azakugira uriwe mbwira inshuti zawe za minsi yose kugira uriwe mbwira wo mugendana uyu nguyu tuba turibanije uyu nguyu turabana neza ubuzima bwa minsi yose tuba turi kumwe mbwira wo mugendana kugira uriwe uje ugendana nande iyo wiruganye na wa mugabo ibaze muramu wawe ntakishijwe urabizi neza ubushaka iki ubutekereza iki iyo wiruganye na wa mukobwa si mushiki wawe si iki ubutekereza iki iyo wiruganye na wa muhungu w'inshuti yawe ubutekereza iki udakijwe ubutekereza iki uba wahagana hehe uba werekeje mu yihe nzira iyo Bwana sifiwe iyo wita ko wakijijwe warangiza ubuzima bwawe bwa minsi yose ugatendana n'abanyanaka ubutekereza ko wahugana hehe muzabwira mutavuze ijambo ry'Imana bukira mudasenze bukira mutaririmbye bukira mudategere n'ijambo ry'Imana bukira mudasomye uratekereza ko mwamugana hehe iyo uryama ukamara ishumweru cyose abo musengana tibazi yuba ubutekereza uburi hehe uba utekereza iki Bwana sifiwe reka nirangirize mu Baroma twasomye Paul yaravuze ngo Bwana sifiwe nimubanze muzamura Imana ibiganza tuzamura Imana ibiganza haleluya Paul arandika aravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo
marayika uje uvuye mu ijuru. Ariko Paul yagira confidence Imana yaje. Paul yigeze kubwira abagalatiya, aravuga ngo abagalatiya mwe ninde wabaroze? Ninde wabaroze? Mwatangiye uz'umwuka none muherutse uz'umubiri. Bwana asifiwe. Arababwira ngo nihagira umuntu uza utavuga utababwira ibyo nababwiye, ngo naho yaba ari marayika uvuye mu ijuru. Naho yaba ari marayika ubwiwe akaza avuye mu ijuru, akaza akababwira ibinyuranye n'ibyo nababwiye. Jewe Paul ndi umwana w'umuntu navuye mu ijuru, navutse mu nda y'Umuyuda n'Umuroma n'Umunyaroma. Ariko ngo naho yaba marayika uje kubabwira ibitandukanye n'ibyo nababwiye, uwo nguwo avumwe. Bwana asifiwe. Paul aravuga ngo jewe naho yaba abamarayika, naho rwaba urupfu, naho rwaba ubuzima, naho rwaba uburebure bw'igihagararo, aradetaya avuga ibintu byose. Aravuga ngo muri byose ndushijeho kunesha na Kristo wampaye imbaraga. Ngo nta cyandukanye n'urukundo rwa Kristo, nta cyandukanye n'urukundo rwa Kristo. Barasifiwe. Ubwira ko kwatura mu buzima bwawe, uvuga mu gitondo, uvuga ku mugoroba, uvuga bukeye, uvuga bwije, uvuga ngo nta gihari cyatandukanye n'urukundo rwa Kristo. Oh, la shikaria bodevoria me la cotande la ride salafo. Bwana sifiwe. Niryo ame Paul yarafite. Aravuga ngo nta cyandukanye n'urukundo rwa Kristo. Haraho yandikiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo we, Bwana sifiwe, ngo jeweho maze kumera nk'ibisuko ku gicaniro, mu gihe cyo kugenda kwanje ngo kirageze. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, ibisigaye mbika ibikamba ry'ubugingo. Igihe umwami Imana azampa kuri wa munsi, ngo nyamara senje nyine ngo nabagize gute? Nabagize kwizera. Bwana sifiwe. Iyo jambo Paul yarivuze ari mu mubiri, akiri mu mubiri. Ariko kubera confidence yari afite, yari kuvuga ngo jewe narangije urugendo akiri mu isi y'ibigeragezo. Narangije urugendo akiri mu isi y'ubugeragezo. Hariho etape ya niveau ya spiritualité ugomba kugeraho, ukavuga ngo jewe narangije urugendo. Ntabwo ngifite ibindi bintu bikingushije. Ntabwo nkibifite. Iyo maturité dutegerezwa kuyikurikira tukayigeraho. Ariko tuzoyibashishwa n'iki? Ni ihame twashize mu buzima bwacu by'agakiza, ndetse Bwana sifiwe tukarigaburira ubuzima bwacu bwa misi yose, tukarigaburira amasengesho, amateraniro yera, kuja mu nshuti nziza, kugira inshuti nziza, gusoma ijambo ry'Imana. Bya bindi byose bigenda bisongera imbaraga mu ihame twashizeho ry'agakiza. Oh, Imana ibaho umugisha. Bwana sifiwe. Ndangiza Timoteyo wa mbere igice cya 5 umurongo wa 5. Kariho ndangiriza mpabasomere gusa. Bwana sifiwe. Timoteyo wa mbere igice cya 5 umurongo wa 5 havuze ngo umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro. Umupfakazi nyakuri wiringira Imana, atakindi kimubeshaho n'ubuzima bwe bwo gusenga no kwinginga Imana, kuba mu buzima bwo muri presence y'Imana, nta kindi kintu kimurinda. Haleluya, 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 haleluya. Bwana sifiwe. Mumpere Imana ishubahiro, mumpere Imana ishubahiro. Haleluya. Nta zindi imbaraga zimushoboza. Umupfakazi nyakuri akomeza kwinginga Imana, akomeza kugaburira rya hame yashizeho, akarigaburira amasengesho, akarigaburira gusoma ijambo ry'Imana, akarigaburira kuba amateraniro, akarigaburira kugira inshuti nziza. Bwana sifiwe. Nico kizagushoboza kugera mu urugendo ufite rwo kuja mu bwami bw'Imana. Maze kubitekereza, maze kubaza ngo se Mana niziye imbaraga zamfasha za gusanga no kugira ihame ryo kwizera nkuko ba Paul barigize, kandi babashoboje kurangiza urugendo rwabo neza. Imana ibaho umugisha, Imana ibahe kurangiza urugendo rwanyu neza, kandi Imana ibaneshereze bagerageza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha kandi bagire neza. Murakoze.